Khironia long kang hua thengpi ke nep long thengpi kang hua bang phwa phan nep long cheka phi kopi ko son penone forest atum lu thuplot lumjong ti lapen ingchin lang swarat pini anta sorkar pen kaching thurason long dun dilang ingdeng hini all borjan inter school quiz competition ki paman Karbing long life Adap Abirta long penili sami beauty bepi pini Abirta ton pen arjuponitha Niphai sirkep aju por phai krehini rachite ma por malom West Karbing long Southern Range Khironia hin palong niadim kanghua thengpi pen truck humni kenepon long thengpi kanghua bang phophan ingnam raikom saikhetum ingnang chekapi kopi koson penoni luthuplot Nijang Karbing long alo Southern Range ki parlo Khironi Amreng Forest ki parlo Jerikendeng Bit Office in charge ka imtimung lapen staff atumpen kayateng aju kiton kilang kahumi dambo mahut taseng rong along pen ihum Tata Mobile Truck registration number AS02 CC143 thengpi pleng seragari nepon longlong Lason thak thaksi lapu Khironi Range Forest a hin benta aju apor kiton kilang asai kideng boma por hut kikang anam pialo inut bidia sing rong hangre deng pentame ihum Tata Mobile registration number AS31C 0854 along kanghua thengpi kar thang thekpon long si nep ingnang check long kaching nang check bidia sing rong hang apo men kalitang seng rong hang arong lang mepi rong kimi sor pusi pang thekpon long labang so bang phori deng pen kaduka ve ingna ma thengpi ke plaktang KB Troxicap sose chet an long pon pusi birta long pon long bidia sing rong hang aphan ajo apor kanghua thengpi pen ingnam raikom saikhetum ingnang chekapi patumi adap apor kopi koson kachingki penone luthu plot pusi birta long pong 12:30 malam aku jadi kendeng pen ajulong la aku Kailas mes aku ini forester one menjadi kendeng deep in charge lo lang lisi atu ini tuh inform nong pilo jadak pilo yang pilong la dari nebong cek pula amala inform dari tidak kan aku staff potai sih lah sogeri bang wonder lah ke kaprek bang kini tum ke lason night duty lapu reserve forest ini tum dam jadi pasti ini tum bang ke normal night patrolling dam bom lo mana by foot sih dam bom lo king tum dam bom lo angke ini tumbu ke kan malam ke kang malam ason gari lead gari track hai mane ipon bom dam bom lo amat ekta dim long bang mane fresh lead thek long lo aman dili tumbang ke ambush del pi nonson lason rasta long rasta dong sini tungge ambush lo man lo mati di amat lapu gari pen nut amunit bike pen wang yelo amat lang li pan bang ke lapu kopi pansi anan jo leke bang ma amat lang li pan bang ke lapu mat siang nep cek lo pan bang yang pi dorkar lo yele malasi alang li panar dulu nang li cini macam ini tak pini do bomma bialo amalang li tak pulo cini ni li ke sitame ajulong bialo asi alang li panda nang li tanang dun den lo koda ma dim do nang tarik no bu alang li pen tum sop dalam pet lo amat ke kan malom la potholes do la lang bung hai do amat gari bang kusi log ya gari aman li tumbang hadat ke damong lok lo kita dalam lok pergi untuk mendak masih sistem lo agari pen tinggi pen amat lapu tractor hang lo ajat hang lo amat lasam si itu dak office on lapu lo Khironi pen mohanteron Karbing long life Lakhai si Duaramla constituency ki parlo dengchiri lumjong intia rong lapen ingchin lang so an phirangkia tumpen kahumrida Sonsi phirangkia tumpen kahumri dampen ke thek long lama bangke ningduk memi pipotna plotangte labangsu dengchiri intia rong lapen ingchin lang so rong arartum ningkan plike phuket hemri chubuche edanta thangnara sonta sarkar pen kaching thura sai mo bangke longdun bangbela lasinon ki chari boma sarkar mate BJP sarkar tum kaike kaningje kong develop olupuke ahok kalila athi ka develop puke diphua tauna jo pamat wongke develop wen e Sonsi hadagarong asarte lumjong intia hinpen nanggi thanduna tengke nili tumki sarkar pen kaching thoravar sai bangke longdun de pinla lapen ki longdun ji kalisi
alang itum election hu tovar me langamen pen nang chichak tikang puwoi phit sitame kai kita nang papleng pipi pusi nang chitham du ding chiring tero labang sorong a chubuche nang liningkan ko an bag degla ning kan flikep dubo ningkan flikep chubuche dat pen la dako pipisi nang nilong nang kele lo government pen akerap ko pipisi nang nikelong dun lo ormen pe nangara pason je dakarong ding chiri pen ke avelang footpath avelang lahita avelang pen hemta nangara avelang tawar talong avelang nang le ration card long un malong un de ni ke long long hani da bang ko dak lo sang chong thum nam kai sang sum da tu pro la na la ni nya se long so na la ta job card ke nang lili ka talong undi government pe nangara sarkar pe nangara pason je changta avelang ye make hai phan ko pine ka chuning ridun dojima media pen ni mane rong pa nang bang yo ni tumke lang ta turau la pen hem ta ve pen to wara bang ta kostopiทั้งแต่นั้นลิตุมจะเสม็ดเป็ดกิสุกิอุนเอหดเกก็สอนสิกะจิปอนละนังลิตุม ni tum da pen ke hot pon de lo chong pon rin ha min rut an labang sorong ai ko pik la ha Punjab dan kiri pu. ja dengjir de cha nang le ration card long nu niklo ma Long le. la Jata long le ni lagi. nang li ko pipi lo la dak nang li ka chubuche dat pen ko pipi lo government rideng pen ke long nun ka Jata long le. ration card long le lang Jata long le. job card long le lang Long le. tang te labang suaro phan bang sar palam theson a ok chudet a hilang selet wa sar lam the ason paman det puma mate avut kinangji amunit kinangni puason chiman det kalilang ma laki ki dukke la arar phan avi a phi kachong se pason si manderlu lapendak locally em probhat taru sitame dwaramla constituency lo develop o lopuke a hok kanilang athe dengcheri lapen ingchen lang sorong pensi ilitum chini pami mate probhat taru ki hai alang ni dengcheri lapen ingchen lang sorong arar phan kirap kang tung teluma mate ke thekire ave ki dukke lak saidi putong lang ropluma mate kirap tong ki thek theluma mate lapuson rar phan chong thui chubai pen lok tong election che pai ipoma puta raratum ningje pong कार पन के नोन को थांग टाइ बला नले फुट पिटन तुम थांग टके के जय के लॉन्ग वे लांग में पुनन करेंट पुनन अबेला द रेशन कार्ड la hai pasam mi long सन कार्ड है ता तुम थांग टा के लॉन्ग वे के जय वे job card long iklum सब थांग टा वे सरकार पन के hem so pasitame हम सब तमिलंग ले लेला लके लॉन्ग पो लॉन्ग ले दे ทั้งแต่นั้นลิตุมละเมrehinga bang ke che thor long bom ma चिकलोन ट्रक ना कोन च थोर लॉन्ग लो सपेना फी ना खान पेट लो वे नॉन ता बिल ता नंग ले तक बिल नंग थोन नहीं पते सेलम के ता बिल नंग थोन थे lapenile tum aphan prabjin pen tuwar bang nang selam pipon vek nang ji athenile tum jasime pet ki sokyun ehut abang kasik sak thetan binong pusi alang tum pen carbon thomas council ki chari ki theki ding mate jasime pen carbon thomas council cm dr tuliram rong hang lapen locally em probhat taro ki hayaphan chuning ripon padu chinthong pen himari rong phar carbing long life Lakhain ko raisi Borjan constituency angkang HDP High School long pai ni phai kep ani Borjan Youth Forum pen chipatir pi ponsi ingdeng hini all Borjan inter school quiz competition ki paman pon Jai megating pen Adap por phai kre sirachiti ma por malom pen quiz competition pangcheng ponsi kadukawi school kep angbong chipati ponlo lage Global Wisdom English School New Hill School Kuligaung ME School St Thomas English School Serdihun English School HDP High School, Holy Faith Academy School, Dilai Higher Secondary School, Rongplim Plum High School aben, St John English School atum hendo. Kadukawe around Karju ke thak pado et ingkrung ingsai edapi ke high school atum aphan nong ing ki pajiramai padu ponno. Labang so melong ki Japon BYF Meipu on teron man peng pen kachitong dun BYF Bidisar Chondro Singh teron dun Meipu Joyram Timung Rasinja ingti katharpi Kong Chunbang Ang Tong Hansi Rap Chunbang President Bay Dihin Chunbang Edwinson Hansi Art and Literary Chunbang Sarlong Kiri Inti Lapen Pinang Manpeng Kidotum Chitong Dundo
ki hai nong a first category along ki cheng siang deng ka che pa hai pon lake Holy Faith Academy School adun thu lake Saint Thomas English School ki thomang deng lake Saint John English School. Second category along ki cheng siang deng ka che pa hai pon lake Holy Faith Academy School adun thu Global Wisdom English School ki thomang deng lake HDP High School atum che pa hai pon si alu hiari deng pen trophy la pen ki hokalu pajer pon no. On teron pen pachini ke Borjan constituency along Luki Pacharli ke Pachihung Avarmon ki Paduje Phansi BYF pen ke Gabor Ipon Muning Lethota All Borjan Inter School Literary Festival Nithoma Pharmancy ki Bipon Japan Chisik Pon du Lason si quiz competition poem recitation extempore speech drawing competition apen prek jamason chipate padu ponji puta ningje pon HDP High School along Borjan Youth Forum himpen Ingdeng hini Inter School Borjan quiz competition aja mek padupon pining pen ingdeng hini lo pini jai mek along jasemet category hini ke thak pondo category sialong ta school Charlie Ham hum ke patun che tong dun tapen category hini along ta Charlie Ham hum ke patun kadu ka bai hum koi che tong dun lo Borjan ang kang pipen lapen ladak nelitum nong esidame pajer pon lapen nilitum labangsu ajai mek kibipon akimang amang elahen lo Borjan constituency along ke doan owi mi lo charlio samarato kadu ka betum sedame toklang hin kaba prang dona kenang sot toklang amon war ke pon kenang sot wamen pensi Borjan Youth Forum hin pen chuning panel tum labangsu inter school quiz competition bangene tum padopon non ki bang sila ni kan stami nang litum ke mas kapon sebelum nilitum morning abang ke inter school quiz competition chot kalisi nilitum all Borjan inter school literary festival se biponji pusi sik pon no labangso literary festival bangke nithoma phansi padopon po nithoma bangke ladak jasemet drawing competition da dopo arjan kihi extempore speech quiz competition dopo hirjir kihir poem recitation dopo debate discussion dopo kadu kabela owi miatum koson se toklang hinaning ka pakhang je malaso ka chapatti ason angin tum ladak thapon lap Dilai pen bijoy rongpi Carbing Long Life Carbing Long Sports Association kapin khat pona tengsi Hanjang Langso Sports Association atum chipatir piponsi Greater Hanjang Langso Inter Club Football Championship surihini rain korapli kidam tang jakhong ni phai grade 4 ni pen Hanjang Langso ke pathua klamalong chengponsi pini angdung kiti pathu ponlo Angdung kiti ki pathua long HSA amai phu Jivan Chandra pathak pen kachepaim phu ponamaya long aluhi sar poman pen Carbing Thomas Council EM Surjorong phar chetongdun amana peng aluhi DSO Relief Ronghang Kasa Chunbang Pankaj Teron Social Worker Philip Teron Robi Rongpi William Singnar lapen manpeng ki do ki theki dingatum chetongdun si RDP dun Labangso Angdung kiti ki pathua long Haidar Football Club pen lapen KSO Football Club tumang bongsi pathu ponlo Chengche prang karitang kongching timong lapen karitang kanam hansepi lapen Lakhan Singh Rongphar lapen karitang sikateron piatum bangting chiki moment pen Greater Hanjang Langso Inter Club Football Championship along chitongdun aluhi tum pen chiki mo ponlo chitongdun aluhi sarpo lapen manpeng aluhi tum pen ki pathu players tumang bong chipachinia por en ponsi referee baju tiso pen japonsi pathu cheng ponlo Kipathu ke chengpen first half ahut anke nana kipathu terana tumta chiting krublo sita kangtang ka chedai chirajo nanata goal 5 pensi sang pondo aduntu second half kipathu ahut sita nana kipathu terana tumta chiting krublo sita apor ke choga hut anta nana goal chipiun edera chok chedai koilo la sojok tiebreaker ka chitur hut KSO Football Club goal pli lapen Heather Football Club Goal ke thom ajo goal si pen KSO Football Club tum chipa hai pondo chitongdun aluhi sarpo EM Surjorong pharal deng pen nong e pajir pondo lapen runners up tuma phan DSO Pankaj Teron pensi nong e pajir ponsi mesen pen pachun pondo bokajan penanan terang Carbing Long Life
Kidam tang pai pai ni phai trok siar ni duar bagori constituency ang kangalong kido lokho langso alang sunalong kilang chari japhan committee keseng maipu rajesteron kongchunbang rangsina be atumpensi chipatir pipon sonsi duar bagori ahavarana thutame akimi lokho langso alangsun rongara tumpen beklang ponsi kijoi kilang dama bang phubang phia phai dolo Laso penmat hasi labangso langsun kilang chari ponja phanpura lokho langso waterfall kam picnic spots committee seng ponlo bangso long maipu rajesteron dun maipu longkiram hanse kongchunbang rangsina be rapchunbang ajit rongphar dihin chunbang robinson kiling lapen sai hem chunbang ronjit khratuma phansi arpu pek ponlo Labangso committee penajok kewang jilangani labangso alangsun laan suse kangthur ponji lapen ki paklar chen pen laan suse ki joi kilang arat awar sai ki pija phan chesik pondo News report Carbing Long Live Pinya Abirta ke lapon si kang ton poniklo Cardong